U ovom sam restoranu pojela kolač sa zabranjenim sastojkom, a kasnije ću vam otkriti i s kojim. Seka i ja smo došle u Silk restoran koji se smjestio u samom centru Zagreba, a koji će vas odmah osvojiti ambijentom i jako ljubaznim osobljem. Seka mi je jako velika ljubiteljica azijske hrane i ovo je bilo za nju. Za početak, za veliku Seku jedan slatki koktel uz selekciju sušija, domaćih nestvarno hrskavih vjetamskih rolica i neizostavnih gioza sa spicy umacima. A ovdje opet moja borba sa štapićima koje nikako da uspijem savladati. Za glavno jelo Seka je odabrala njen najdraži losos teriyaki s rižom, špinatom i preljevom od naranče, a velika Seka je poslušala preporuku šefa i odabrala orijentalnu junetinu s crnim paprom. Taman malo ljutkasta, onako kako najviše volim. Meso se topilo u ustima, a ovaj umak drugi put moram pokušati tražiti recept, jer ovako nešto fino nisam još nigdje probala. Za desert je Seka odabrala njen omiljeni mochi, a kako velika Seka voli zabranjene stvari, zaintrigirao ju je naziv deserta cheesecake sa zabranjenom rižom. Ne brinite, riža je potpuno jestiva, a naziv zabranjena je zato što je to posebna sorta crne riže koja je nekada bila rezervirana samo za kineske careve. Srce mi je puno.